Da, God, I'm filming. Why? Ću se pridružit. Neću. Hello, welcome back. Ovo je Julie and danas... Emily nije u raspoloženju biti trenutno na intro za ovaj vlog. Idemo danas, moj prvi put baš turistički na advent u Zagrebu. Ja ga prolazim svaki dan kad idem na faks ili kad idemo baviti neke gluposti, ali danas ćemo ići baš ono headset, turist na adventu. A s time da sam vegetarijanka, mislim da neću uzeti neki wiener, bratwurst, nemam pojma kako se zove, ali ću ići vidjeti lijepo osvjetljenje, celebrate, malo ući taj Christmas mood. Pa evo, ako ćete se pridružiti, nastavite gledati, mislim da će biti lijepo, mislim da će biti zabavno, šta ja znam. I'm just excited, ono, spremamo se već 2 sata da bi lijepe izgledali, da se slikamo tamo, because it's all about the Instagram. Nemoj to govoriti, onda će nam slike biti loše. A evo, vidimo se onda na adventu, ne znamo još koji trg nismo izabrali, saznaćemo svi, budem vam javila kad dođemo tamo jer ima posvuda je ovaj advent. Nadam se da i vama je nešto lijepo u gradu spremljeno, da se vi uživate u ovu lijepu božićnu sezonu. Because it's Christmas, it's just about the fun. Look at the lights for Jesus Christ. On our way to hide from Bombe. Emily, where's your smile for Christmas? Hi, baby. We're here. Došli smo na mjesto za djeca. Emily, look, našla sam ti dečko. Kako ti se čini? It's so pretty. Look, borovi i svjetle, ljudi i gužva, Zagreb. It's beautiful! Wow! It's the same every year! Look! Na Slevovi! Šta je, Emily? Ovdje je lijepo. Šta je tu lijepo? Da. Oh look, we have a ljuljačka. Ali ne bi se slikala baš na ljuljačku, because je people. Šta je ovo tu u ovu rupicu? Look, kugle! Yeah! Božićne kugle! I like balls, but not božićne balls, man! Što su napravili ovu rupetnu? I want to pose next to it. Evo naša Julie pozira pored gradonačelničkog adventskog vijenca i neko dijete koje nije Julino. Let's get the balls! Let's go! She looks so tiny. Ne znam, you just nestala and there was like a gužva i onda sam ja izostala. Julie se mora voditi za ruku, inače... I need a lanac. Oh, look at the Christmas. Najljepši view ikad je ovaj pozadina od kuće. Jel tu nema gužva? Evo je gužva. Doći ćemo sad na Zrinjevac, tamo će baš lijepo. Dobro. This is my guide dog. For the blind. Sad smo na Zrinjevac, right, Emily? Ja. Nice. Malo je nikakva atmosfera. Možda smo došli na krivi dan. Same, ne osjećam baš neki Christmas ugođaj. Ne, ovo je samo nešto što smo baš onako forsirali da idemo se prošetat. But I don't feel no love. There is no love. There is no love. Ljudi idu ovako. Ljudi su na mobitele, kljucaju oni. Uopće ne uživaju. Dobro. Nadam se da ćete vi barem uživati. I'm just gonna get haters now. Oh, vidi. Idemo na Štros. Stross, ajmo. Oh, Emily, I like the cage. Hoćemo se tu svi. Da, možemo. Da, kad dođemo na red. Je li ovo Stross? Je.
Lijepo. I want to take a picture. Okay, we'll wait. Dobro. They all kind of look like, everyone looks like hobos oko ove smeće kante. Not even in my own vlog. Okay. Advent sucks. Ne znam, možda smo trebali ići preko dana. Da, malo je... Nije neka atmosfera baš. I tako, ili smo mi čudo raspoložene, ne znam. Ali onako, svi samo stoje, niko nije baš sretan. Da, Nije to još to, mislim da je još predaleko Božić. No one's like, Merry Christmas, Saint of Myrrh, or whatever it is. Idemo sad malo još prošetat, možda snimam, možda ne. Julie, zeleno nam je. Evo sad ćete vidjeti what I mean, just gužvas. Look at this. See the fucking gužvas? You see this? Who the fuck wants to walk around in this? Kada sam u New York otišla opet. I can't, man. Ajmo ovdje, tu je manja gužva. Tu je manja gužva. Kako biramo di ćemo mi po adventu. I onda se žalimo da nam je loše. But I like this. Ovako baš lijepo izgleda. Da, ali ne znam. Eto. Okej, nastavljamo adventirati. Gledaj mene. Kad ti tako snimim. Evo, nažalost, nismo ni ništa kupovali, ni ništa jeli, jer idemo protiv marketing i fašizma. Daš pričaš glup. I know, man, I don't even know. Malo smo se prohodali, it was nice za prvi put vidjeti ovo, ali sljedeći put ako ikad idemo preko dana, jer ovo je za hipotermiju. I I'm from Arizona, like, we don't do winter. Izgubila sam si Emily. Evo je. A neću, vidimo se valjda, ćemo se pridružiti kad dođemo doma opet. Jedva čekam ići doma. Wow. Oh, the infant. Joj, dico, kako vam se da? Si to vidjela? I filmed it. Ja imam ideju da stavljaju advent u sred ljeta, to bi bilo jako lijepo. Da. Jer onda bi svi mogli uživati. Ljetni solstic. Yes! 21.6. slavimo solstici. Solstic, da. To je ono pravo pogansko. Mislim lijepo je, ali ljepše bi bilo u sred ljeta. Božić i nekako se ljudi veseli. Ok. Ajde ljudi, vidimo se kad se dođemo doma. Hvala što ste pridružili i nadam se da se vama barem sviđalo moj advented experience. Evo nas nazad u lijepu, toplu atmosferu od doma. Lijepo izgleda, ali jednostavno nema ta osjećaj, ta božićna atmosfera. Te druga stvar, treba imati vatre svuda. Jer ja sam se toliko smrzla da mi je jezik se zamrzlo. Nos mi curi konstantno. Nos je uopće niti ga ne osjećam. Ne znam, ruke su mi, gle, crvena. Jednostavno, mislim da je do mene da ne volim hladnoću. Ali da, advent je lijep. Dali bi se ponovit, ali samo strogo uz dan i prije 4 popodne. Eto, hvala. Sorry. Emily da jest, smrzla se živa. I'm hungry. Nadam se da se vama svidjelo ovakav vlog, možda snimim još, možda ne. Snimit ćemo, ićemo mi opet na advent. Ićemo, samo striktno kroz danu. Vidimo se! Sljedeći video!